When you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known, but things change when you're down in the valley. For you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. Hallelujah. Siyafunda ke laphana Genesis chapter number 9 verse number 24. uNoah waphaphama ekudakweni kwakhe lokho abe kwenzile wezwa lokho abekwenzile indodana yakhe encane, wathi makaqalekiswe uKhanana abe isigqila sezigqila kubafowabo. Wathi ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShem. Right. Lana ke bazalwane besesicabanga ukuthi uNkulunkulu ke sewuqalile kuya prepare. Uyabona lesikhathi uAbela abulala umfowabo, uNkulunkulu strategically la sowufuna kubuyisa lento lelahlekile ngale ku-Adam no-Eva. uEva aza athola umntwana, but lana ke sesithola kunalento le engifuna kuyikhuluma, sesibona isiqalekiso futhi sesirearrangeka kanti uNkulunkulu bese kambeke aside uKhayini ngenxa yokuthi sowunegazi lesono esandleni sakhe, uchitha igazi lomfowabo. Kodwa ngala manje sesithola futhi uNkulunkulu soqala igeneration yakaSethi engathi behamba kahle. Le generation yakaSethi uma ikhula amadodana akaze abantu abona abafazi la emadodaneni kaNkulunkulu, which we have been explained ukuthi lawo bekungama angels. But now seyiqalile inkathazo futhi lesikhathi sathi saqhubeka uNkulunkulu ke so decide ukubhubhisa umhlaba. Ngalo uNkulunkulu ubonile ukuthi ngcono ngakhe lembewu ibe multiplied so that ngizothi noma lo athola siqalekiso abe khona uqhubeka nesibusiso. Lana ke sithola uNoah uyadakwa uyalala. Sike sachaza ke ukuthi imistake yaNoah ukuthi avuka ayoba ngumlimi instead of ayoba ngumelusi. Uyoba yinto that has been cast automatically, umoya waleso siqalekiso uzomnamathela. Sesimbona laphana kuye labe esifunde khona njengamanje liBhayibheli mase ufunda laphana lithi uma ivuka esezwa ukuthi uKhenana wenze uHamu wenzeni, waqalekisa indodana yakhe, akangaqalekisa lo obone ubungqunu. Yini ke le eyenzakalayo? Niyamkhumbula uExodus chapter 20 uma lithi iBhayibheli uNkulunkulu athi uNkulunkulu onomhawu uhambela ububi bawoyise kuso sizukulwane sesithathu nesesine. Ngamanye amagama kona ubaba bese leyo nto ibonoba umthelela emndenini. Kukhona ezinye izinto ezingumthwalo phezulu kwethu singabantwana kanti asazi bokhokho bethu benzani izolo, ngenxa yokuthi when sometimes isiqalekiso masehla asehli kimi mina engigangile kodwa wenzela nabantwana bakho. Ingakho encwadini yeZaga uthola uNkulunkulu uthi mina ngiyobusisa wena ngize ngibusise nezizukulwane zakho. Ngamanye amagama uma ngabe mina uNkulunkulu angibusisa, ungibusisela ukuthi nefa lezizukulwane zami zazi ukuthi kukhona ukhokho wethu wake waphila la. NoSathane naye mayiqalekisa uqalekisa thina bese qalekiseka nezizukulwane zethu.
nako la uNoah makaphaphama sowuqalekisa uHamu kodwa umqalekisa ngendodana yakhe uKenani. Kusimpuli ke lokho ukuthi ezinye izinto kufanele sizibuke empilweni mangabe ngathi izinto ayihambi kahle empilweni yakho. You need to understand ukuthi njengoba seyingasahambi kahle, it's because there is a curse ephinde yagibela empilweni yakho eyisiqalekiso esivela esivela bokhokho bethu. Thina impilo zethu nawo sezonakele. Umuntu okuthiwa uyamdinga uNkulunkulu bazalwane umuntu ongumAfrika because the curse was named on that person. But sizokhuluma futhi uNkulunkulu mayi-rearrange isibusiso ngoKristu ukuthi uphinda asibuyise kanjani thina sonke bese sesiqalekisiwe esiwuzalo lukaHamu. Sizofunda nje laphana ngoba ngifuna ukufakazelela ukuthi kahle hle uNkulunkulu waphinde thina yithi laba esandisa umhlaba wonke. Yila sezikuvela khona kuGenesis chapter number 9 if I'm not mistaken, chapter number 17 asifunde chapter number 19 uGenesis 9 sifunde u19 okuyilapho engifuna sibuke khona le ndabana yokuthi thina umhlaba wonke kuvela amaZulu, kuvela amaNdiya, kuvela amaChina, kuvela abelungu, kuvela ini sonke siphuma kulabantu abawu3. Abanye baphuma kuHamu, abanye baphuma kuShem, abanye baphuma kuJafet, but thina siluzalo lukaHamu ngoba kukhona nala kuze kuhambe kuvele khona Kushi, kuhambe kuvele khona boNimrodi. Ngizokhuluma ngayo futhi indaba kaNimrodi okungiyena futhi owayeyiphise iqhawe elinamandla kuma-Talmud labe ngiwakhuluma ukuthi iBhayibheli kahle hle yincwadi ezihlukahlukene ezayibhalwa abantu babebuka ngaleso sikhathi. It's either i-Old Testament noma i-New Testament, but it's a combination of Talmud. Kubhala abantu abahlukene abane-experience yaNkulunkulu ababebona uNkulunkulu eshaya abantu ababengamthandi nababengahambi naye. Uma ngabe sibuka laphana kwiTalmud, iTalmud liyasivezela ukuthi kahle hle uNkulunkulu mangabe azobuya ngokubuyiselwa kwezwe kuvela uNimrodi. Uyakuthola kuTalmud akukho la akubhalwanga ukuthi uNimrodi he was a king owayekade ekhona ngesikhathi saseBhabheli owalala nomamakhe. Uma elala nomamakhe wamithisa umamakhe kwazalwa umntwana oyisidalwa ongazange aphile isikhathi eside. Uma esheshe ashona uNimrodi waba umuntu oqala ukuyokwenza abantu bayothandaza emathuneni ethi lo mntwana bekayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Kufanele wonke umuntu ayemphethe ene wayesatshwa ngoba wayeqhawe elinamandla bathi bekayiphisi eqhawe elinamandla elinjengoNkulunkulu mangabe lichaza. But lokho sokuchaza kungekwesikhathi sakho, kodwa ngiko ngifuna ukuveza nje kancane ukuthi isikhathi sakaNimrodi esinye futhi uzwa ubona masishumayela sikhuluma indaba ukuthi abantu abalele emathuneni abekho emathuneni ngoba sometimes sipractice umoya kaNimrodi. Usicabanga ukuthi thina siyovakashela abantu bakithi abangasekho, kanti it was the culture yesono esiyichilo esingazange sesike khona. Wahamba wayolala nomamakhe omzalayo, biological mother, wakhulela umamakhe wathola umntwana oyisiqhwala. Lo mntwana washeshe wafa kwase oyongcwatshwa. Mayongcwatshwa uNimrodi wathi akhanjwe kuyothandazwa ethuneni kuyocelwa inhlanhla kulo mntwana ngoba bekayisibusiso
esivela kuNkulunkulu. Asikho-ke lapho, kodwa kundlula nje uma ngabe iBhayibheli ulifunda, kubalulekile ukuthi sibe wide. Uyaphinda futhi uyakuthola nakwi-Book of Torah eyabhalwa nguMoses, yona leyo ndaba iyavela egameni likaJesu. Lama-Talmud sizokhuluma ngawo ngoba ezinye iy'ncwadi ziningi lapha kwi-Talmud ezingekho la, ezingalotshwanga. Uma ngabe uyafunda encwadini yama-Chronicles, uyufunde ukuthi ubani wazi ukuthi, bese bachaza impilo yaleyo nkosi encane, bese kuthi angithi okunye kulotshiwe ebhale encwadini yemlando. Kushiwo le Talmud ebhalwe ngesiHebheru inemlando-ke o-deep no-wide. Labe kwenzelwa ukuthi u-understand ukuthi uJesu ufanele ukwamukelwa abantu bonke. Genesis chapter number 9 verse number 19 elithi iBhayibheli, yiwo, alright, ithi siqale kuverse 17 bese sigcina ku-19. uNkulunkulu wathi kuNowa, lokhu kuluphawu lwesivumelwano engisenzile phakathi kwami nayo yonke inyama esemhlabeni. Amadodana kaNowa aphuma emkhunjini ayengoShem, noHamu, noJafeti. uHamu wayenguyise kaKhenana. Yiwo amadodana amathathu kaNowa. Umhlaba wonke wagcwaliswa ngabavela kuwo. Kuphike kuphikisana la, bantu balokhu bathi siphume emfeneni. Ngimuhle kangaka ngiphume emfeneni? Yikho yonke lento. Bantu bathanda kuhema. Thina siphuma kulabantu abathathu la kuvela khona zonke izizwe, bonke abantu, bonke lonke uhlaka. Thina siphuma okhalweni lukaHamu. kuHamu kuvela noKhushi, kuvela naboKhenani, baningi uzobabona. Lo Khenana ngila kwa-Israyeli namhlanje. Wo, Nkosi yami ngisizeni. uKhenana ngila esesithi kuka-Israyeli namhlanje. Sifundo sethu ngifuna kusibamba lapho ngoba ngifuna uphinde ubuye. Lo Hamu nguye lo Khenana nguye lo Israyeli othandazwa namhlanje. Sizoqhubeka-ke bese sibuke ukubuyiswa kukaHamu. uNkulunkulu asibuyisela futhi ezithenjisweni. Engakafiki uJesu sesiyabuyiselwa thina ezithembisweni. Ngithembe ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngalesifundo sanamhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu akakwenze njalo, akuchumise egameni likaJesu Kristu. Bye bye. Rema FM, uphisa kwakho kwezamoya. Sometimes in life, the rain. Babona amandla onke yiso enkosi yethu Jesu. Ukhulume kahle baba ngomntanakho nasekuseni egameni likaJesu. Babona amandla. Cela lelizwi ukhulume ngalo lingenelele kulona lo ozwile egameni likaJesu. Phinda-ke baba umfihle esandleni sakho sokulunga, umkhulise njalo konke lokusicela ngokukholwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha manje naphakade. Amen. For me to leave, I know it's Christ. For me to die, I know it's gain. There is one thing